Pogrešno učenje. Učenje o reinkarnaciji je filozofska mudrost istoka. Time se bave u Indiji i Kini, ali to je sasvim pogrešno učenje. Sve istočne religije su pod rukovodstvom duhova zlobe pod nebom i sve se bave magijom. Duhovi pod nebom su uspjeli da ubede čoveka da se zbiva reinkarnacija, ponovno rođenje ljudi u životinjama. To je pogrešno učenje. Tako su caru Davidu lažni mudraci, nadahnuti od đavola, govorili da će večito da vlada na zemlji, da njegovom carstvu neće biti kraja. Međutim, nemoguće je da jedan čovjek vlada večno na zemlji. Đavo je uspeo u svojoj nameri da ubedi Izraeljce da potomci Davidovi treba da se pripremaju za buduću vladavinu i to je išlo tako s kolena na koleno i oni misle da će doći vrijeme da osvoje svijet. Tako je nastala ta organizacija za pripremanje dolaska lažnog izbavitelja svijeta. Hristos spasitelj je došao, ali ga oni nisu priznali, jer su prvo mislili da on treba da ih oslobodi od rimskog ropstva. Nisu mogli da veruju jer su ga vidjeli u telu. Upoznali su čudesa Gospodnja kao što su vaskrsavanje mrtvih, vraćanje vida slijepima, ali ga ipak nisu prihvatili. Oni i dalje čekaju svog Mesiju. Svakome se dešava da se za vrijeme sna naš duh u izvesnom stepenu oslobađa fizičkog tijela. Pa ako se naglo probudiš, osjetiš kao da neka snaga hoće iz tebe da izađe. Duh je bestelesan i on je stalno u pokretu i tako dolazimo odmah u dodir sa mislenim svijetom, sa ljudima, bilo da su oni u fizičkom tijelu ili u duhovnom, obilazimo predele. Misao je srednja brzina duha. Kad odrastemo i dođemo u neki grad koji smo sanjali u djetinjstvu, ali nismo nikada u njemu bili, poznate su nam, na primjer, ulice tog grada kao da smo tu živjeli vekovima. Na istoku smatraju da je to reinkarnacija, da je čovjek koji se toga seti stvarno nekad živeo tamo. Jednom je jedan književnik iz Beograda platio taksi i došao da me vidi jer je čuo da sam ja vidovnjak. Došao je da vidi da li će imati uspjeha u svom poslu u pisanju knjiga. Ja sam mu rekao da nisam vračara i on me upita šta ja mislim o reinkarnaciji. Ja sam rekao da je to lažna filozofija sa istoka. Međutim, on se pobuni i reče da zna nekog čovjeka koji je video svoga oca, što je bilo nemoguće jer je on sam već bio star. Na kraju je taj književnik otišao i rekao da je pogrešio što je dolazio kod mene. On je došao iz čisto materijalnih razloga, da sazna da li će od dela koje piše imati uspjeha i materijalnu korist. Za hrišćanstvo ne može da se kaže da je religija. Hrišćanstvo je otkrivenje večnosti i života. Velika je radost anđela što se Bog tajno od večnosti otkrio svome stvorenju, čoveku, i anđeli su mnogo radosni. Isto bi tako trebalo da budu radosni i ljudi kao anđeli.